lazy, it's time to go to the masjid. Wash your face up, let's pick the pace up, it's time to go to the masjid. Help your mother to get your brother, it's time to go to the masjid. It's a wonderful place to go as a family. Za mene Ramazan je mjesec posta. Sa babom idem na teraviju i postimo zajedno. Ramazan je, kako reći, radost svih muslimana. Ramazan je jedan vrlo važan mjesec. Ramazan je kad se ne jede ništa, posti se. Ramazan Allah oprašta grijehe kad postimo. Ramazan je mjesec kad se posti, ustaje se na sehur i onda se cijeli dan ništa ne pije, ništa i ne jede, sve dok ne zauči akšam. Ramazan je za nas sve muslimane trebao bi biti mjesec radosti. Mi se u njemu opuštamo, od loših djela postimo i tako se čistimo i fizički i psihički. U noći se klanja teravija. Ide se Bogu na teraviju. Ja do krana babom. Ja se volim babu, a širu volim babu. Postimo, ne smijemo jesti po dan ni piti. Ustaje se rano na sehur. Ni kradom jesti ni piti. Psihički se čistimo, tako će se čistimo svojih loših dijela od raznih loših stvari i ostalo, a fizički što pročišćava naš organizam ne jelom i ne pivom. Pijom, kako da kažem, pićem, da. Rano ujutru, čak prije sabaha se ustaje, jede se i pije da bi prikupili snage da bi mogli postiti po danu. Djeca dobivaju poklone, ide se u džamiju i klanja teravija. S babom za Ramazan svi ljudi klanjaju. Ramazan je mjesec Kur'ana. Kad se posti ne smije se nešto jesti i piti. U džami slušaju priče i kad bude gotova priča klanja se. I kad to završi poselami se. Nakon što zauči sabah, sehur prestaje i počinje post. Ja u Ramazanu nekad postim, a nekad ne postim. Kad sam gladan, ne mogu se igrati, ne mogu ništa raditi, sedim i govorim kači iftar. U sabah se ustaje radi sehura kako bi malo sebi dali energije u tijelo da možemo čitav dan da izdržimo da postimo. U vrijeme akšama, znači kad zauči akšam, mrsimo se, a to mrsenje se zove iftar. Onda se jede i koliko može. Puno izgledim baš puno. Puno sredim iftaru. Preko dana valja malo i odspavati. Čekamo iftar. I gledam kad su pali kandili da zajedno svi prvo se umrsimo pa iftarimo. Posti se 30 dana ili mjesec dana. I kad se jede bude noć, to se zove iftar. Onda u vrijeme jacije namaza odlazi se u džamiju i klanja se namaz koji se zove teravija. Ponekad postim, ponekad ne postim. I Allah voli one ljudi koji poste. Moj babo posti, ja postim, a ja ne postim. Ja sam mala, ja ću postiti da bude mala.
daisy, now don't be lazy. It's time to go to the masjid. Wash your face up, let's pick the pace up. It's time to go to the masjid. Help your mother to get your brother. It's time to go to the masjid. It's a wonderful place to go as a family. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. So upsy daisy, now don't be lazy. It's time to go to the masjid. We'll greet everyone with salam when we're at the masjid. Listen carefully to the imam when we're at the masjid. It's a wonderful place to go, made for you and me. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. So upsy daisy, now don't be lazy. It's time to go to the masjid. First we'll sit and read Quran when we're at the masjid. Next we pray with everyone when we're at the masjid. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there.